Nongeye kwirirwa abateze amatwi menya n'ibindi TV. Uyu mwanya tugiye kuganira ku kamaro k'ibigori mu buzima bwacu. Ntimucikwe rero, mugume hafi mwumve ibyiza by'ibigori mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibigori biribwa mu buryo butandukanye: byokeje, bitogosheje cyangwa se byahinduwe ukundi, kimwe n'uko byongerwamo mu byo kurya bindi bitandukanye. Iyo bitarahindurwa biba bikungahaye cyane kuri fibre, vitamini zitandukanye, imyunyungugu n'ibindi bifasha mu gusukura no gusohora uburozi. Nubwo tumenyereye ko bisa n'umuhondo, iboneka mu mabara atandukanye nk'umutuku, move, umweru n'ibindi. Ibigori bikungahaye ku mazi ahagije, ku binyamasukari, kandi bifite poroteyine n'ibinure biri ku rugero ruto. Bibonekamo kandi vitamini A, B na E n'imyunyungugu itandukanye kubera bikize cyane kuri fibre. Bituma ibigori biba ifunguro ryiza mu gihe urwaye impatwe cyangwa hemoroyide, kimwe na kanseri ifata mu mwoyo. Ibisukura n'ibisohora uburozi mu mubiri bibonekamo kandi ibifasha mu kurwanya kanseri n'indwara yo kwibagirwa ugeze mu zabukuru. Akamaro k'ibigori rero numva yuko ari kanini, ntimujye kure, turacyakomeza kukabagezaho. Ibigori ni isoko y'imbaraga umubiri ukenera. Ikindi kandi ni n'isoko y'imbaraga umubiri ukoresha buri munsi. Bikize cyane ku ntungamubiri ya B na B1 mu mikorere myiza y'imyakura no gufata mu mutwe, ndetse na vitamini B3. Kubura iyi vitamini B3 bitera ibibazo bitandukanye by'impiswi, uduheri twinshi ku mubiri dukunze kugira kenshi abantu bafite ikibazo cyo kubura indyo yuzuye. Ibigori bifite kalori 342 ziboneka muri garamu 100 gusa. Nibyo binyampeke bibonekamo kalori nyinshi kurusha ibindi. Niyo mpamvu abifuza kugira imbaraga bakoresha kawunga n'igikoma cy'ibigori n'umutsima wabyo, kugira ngo nyine babashe kugira imbaraga, kuko ibyo bintu birabafasha cyane, bigatuma bakomera, bagahora bumva buzuye kubera akamaro k'ikigori. Bibonekamo kandi vitamini B5 icagagura ibinure. Bibonekamo kandi vitamini B9 cyane cyane ku bagore batwite. Kuyibura bishobora gutuma umugore abyara umwana ufite ibiro bike cyangwa afite ubundi bumuga. Numva yuko rero bagore batwite, ibyo bigori mugomba kubirya kugira ngo muronke vitamini B9 cyangwa BNF, mujye mubasha kubyara abana bafite ibiro byinshi kandi badafite ubumuga, kuko numva yuko kubirya ari ingenzi, kuko byatuma mutabyara abo bana bameze gutyo. Ni ahanyu rero. Birinda indwara z'umutima. Amavuta yabyo afite ubushobozi bwo kugabanya cholesterol mu mubiri, bityo bikawurinda indwara z'umutima. Amavuta y'ibigori afite akamaro kanini nako, kuko agabanya iyo cholesterol mu mubiri, hanyuma bigatuma umuntu atabasha kurwara ziriya ndwara z'umutima. Kurwanya umuvuduko w'amaraso na diyabete. Ifasha mu kwinjiza no gukoresha umusemburo wa insuline. Ako kamaro kose ni ak'ibigori. Ibigori urumva ko bifite akamaro kanini cyane. Ibigori ushobora kubirya byokeje, ushobora kubyotsa ukabitera ikirungo nimba ugifite, cyangwa se nubwo utagiteraho ukabyotsa ukakirya cyokeje, cyangwa se ukagitogosa mu isafuriya cyangwa mu nkono. Byose wabasha kurya ikigori ukoresheje izo nzira zose.
ushobora no kugura injugu, nabwo warya ikigori nta kibazo. Ushobora no kugisheshamo kawunga, ushobora no kugikoramo amandazi cyangwa se n'ibindi bintu bijyanye n'amapatiseri. Ibigori wabibyaza ibintu byinshi cyane bitandukanye, bityo ukabasha kwitungira izi ntungamubiri tubonye. Ushobora no kuba wumva wenda iyo ugitetse kitakuryohera, wanagishesha ukinyweramo igikoma. Ni uburyo bwinshi wategura ikigori kikakugirira akamaro, utagiye kuvuga ngo jyewe ngo nkiriye ngo reka ngo ukingwa nabi. Hoya, nimba ugitogosheje kunywa nabi, hindura ucyotse. Nimba kikuguye nabi cyokeje, shesha akawunga cyangwa urya umutsima, teka igikoma, biremewe. Uburyo bwose ubugerageze, byose birashoboka rwose ku kigori, kandi ntabwo uburyo bwose bwakwanga. Urumva rero nahawe ho kukigira inshuti, kuko urumva ikigori ni inshuti y'ubuzima, ni ikiribwa kandi kikaba n'umuti. Ubwo rero ndabashishikariza kurya ikigori kuko ari ingirakamaro, dore ko n'umuririmbyi yabivuze avuga ngo ikigori ni ingirakamaro. Ni ahanyu rero ho gufata icyo kiribwa kibitseho ubwo bukungu bungana gutyo, maze tukitungira amagara mazima. Murakoze cyane rero, murakoze gukurikira kino kiganiro. Mwari kumwe na Barakagira Vitali, Imana ibarinde. Ariko mbibutsa, wowe ugezeho bwa mbere, ibi biganiro byatambutse kuko harimo inyigisho nyinshi cyane, murakore subscribe. Ushobora no kuba ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyifuzo, nabwo wajya muri komenti ukandikamo icyifuzo cyawe cyangwa inyunganizi yawe. Murakoze rero, Imana ibarinde, ndabakunda. Bye bye, mugire umunsi mwiza.